Bia kamal guaseme leraban ling guaseme equiwood commercial keme Jacob Dollar. Jacob Dollar large and it one to con in shung ken no jene ran malka ramigua, you know, and all that. Jan down latken right now. Me jini we get in con latken o Jacob Dollar a quermagua Jacob Dollar guaye long aqua support na ko shung jakel. So again down latken tem right now on where to one, you know, re duaran con shal where con where ilarakel con to con ke jwe me did along. No. La lia con ran rami mo mina con mi yer con because la no ramogwa ramo they just support ramo de na chong ken wal nega ye no Jacob Dollar cheng e dan be ke je charge le long charge lur long ne ideal you know ne to con intere dwar shal ke me wulang chiga barar they pour out their heart and youth can Jacob Dollar no nokene you know jenta dana ci konen ke jeme dan lat ke no Jacob Dollar nong ne yi berkamare duara you know cha Jacob Dollar cha la ne ke turo gwase me di nen bo gwase me ni cha di nen te selba ke te kujido di ne me jente kujido di ne mi you know ne tin wan chunkan kel ke je okay in reality chana je melaro ne me dana ci guchub dorun ka ulang wen mo yene de kon chunkel ke Jacob Dollar yene di ala kon chunkel ke kirme yadit okay chukon dial chana nin chukon wan chana kenenten kon shadi en lat no en barwacha ke good evidence to George ken nen kon ken go ke lat korodian no mulat kono kwer mo jena kwer mo ga badil te ke evidence nyo den o jena kwer mo ga den o binat wurna korien katele mo ga mi je ke you know gwan mi mo nakana all right nen yen mo gwas mo gneten content dong chunkel ke Jacob Dollar right chimnen yana moring na re which ko lang ka shenge dane be ke je kan ne dial kon jel ka kel so ngai kon dial me mele roda an jo me der we kan dial kon shol Jacob Dollar no jena kwermo gwa ke kwermi tamam Jacob Dollar de ko larno mi che jeng no won re te ka de ramugwa yes amugwa pan but Jacob Dollar Misha were which a more ko governor which shall come up penal kabe were which ko lang ka the following day ba na ba ko boka match nakana ngum nyo the kajene governor yene the county ya ke Jacob Dollar ngum nyo Jacob Dollar right now right take dun kajen that moment mabogo modor shall come do ma payam ngum nyo Jacob Dollar kaji ngum chari ke Jacob Dollar ngure ko chol jeno Jacob Dollar kwermo gwa ngure ko chol jeno jen a kwermi de no de kanang nyam Jacob Dollar mi a kwermi be ke tam te mal teke je te sas dan teke mal ke nur community kan ngamal de la kwermo gwa long tek de kon dia la liak de kon dia la kap nial but tam be Jacob Dollar ka jeme che tam gwa no rabu chunkel ke tele pa kirma yadit Ramshun kel kanetin konti nakanwere de jogono ne de ti shikane kon shi condition kel kaka ko ne de ti kanete kon nako kon ne de kon kwala use kirmi yadit jin ngani rawdu no ne e jinwar mede neku de ka bodka de ka yale ka gwa de no jin be support ne tin kontin kwanwere kwa kala nak mi Jacob Dollar gwa kiji jin ci chara gwano ne ti ruwaje ni ji wala ruwaje ni the entire apnal ko jin buraje no Jacob Dollar gwa da dana don the entire community nokane okay akubin la kwermo gwa bada ngumi ci Jacob Dollar lat next chenge be ke Jacob Dollar ci kondi alnen be ka korke me shana chaka nak dor shal ke galasha me chan wadang bakel chaka nak changlat kono en wote ke kel ke kum kirmi yadit ko ken jena ka malakal ngai kono ram mo mete ka malakal right now ka jeli kere yir te ta tegeten ka ta bashok tegeten ka de jang tegeten de jipel ko jina jiram kel jin part of them but chaji de pele ken ngai ken o jina jiram mi mo me chung kel kan wer konti lukake ba te jojo gwano wono ne ti ci dieriken ere konti kel keke dieriken ka dorien kan jang dier kan ka tugdo leken dier kan ga shemaniken but kan wer kan ngak kan wer Jacob Dollar tin tere which kamalakal
me chi order ben ne ke nyam no ine dang ba ti bi jen bi ke boni bi kan bi ke jen ke bod bo ka gala shal dor shal ke balit wal kujimi ka panal eno bi ken me de ni kana wal de ni ka kwan whatever me de kana kare boda dien bi ken na ya ga jogo no ne kor pai to wa de pai ko to tin che te kane tungwan ti chi yiken chi ge jen gwa de dane shi jinin nuari ki ngwana nuari cha dor shal ka mo adong cha ja kap kor ko wuken o ken wuken ka lojo o ken te ko de chana bara ngam chi liang right now kake then cha junga telere ka mu kuma tana ajen dob da na mislead ke by the way jin ba ka mu kuma tana be ga kuma tedi you should protect yourself jin point ko be charo te kuma bijilo kuma jani chi jibilo kuma doro mo mi shanu war chi jibilo. So right now, share mo in mi dun shaje trust. Men ma chagat kun chaka ona. Nuare ishu ka gala shal ne ka chop din ka gala shal ke bodien. Ka ju no biarar. To mo garam ganka. Chetelam beto. Den ka kore chwa ka execute. Chwa ka nak. Chwa ka nak ang a chikon dialanen. And wo take ring mi chitwo. You con the alter and mission no one. And which I know con, Chakanak Doromom shall get galasha. Me Jacob dollar at work Ramo de dear Katingna. Ki de mal de geno. Melad no te mal me beach, Malakamino te mal me beach, or guarded on a kuna younger Jerry, which ka lang ring na guada mo kwaji celebrate lalke video ni shirke tune and yenga team. Chungna ke Jacob dollar, larke jeno Jacob dollar, kwermo gwa, jake mesin janka kirma yadi kob kirma yadi bekula gwejeno kire, wudi shalka me Jacob dollar, la to gore jeno nonga malka pana. But jena karenyal, were wiko lang karenyal UN. Jen me ramu no malato, omu kene board kene je use, omu kene ugare yero. Omu kene wekere yero, mu ba jopel a jangwa da dane nakanaten. Omu kene lel. Jacob dollar, me a gwan malka, a nong and mal guadamo, a car panel, a nong and malato, jen cheche jien, cheche ukare year. Cheche wekere year ke board guaded and a wagan or wakanectin, then there could you do jen bake a malato. A mal metedi sure ben on Chwana naka sure ben ka lang, ka cora den, churege pancho to what they book a nothing carenial. Chwana bucarenial, Nicky jenda. A dwarf dien mukuya la laro Jacob dollar no a queer. Kanakana. Jingani road no guantarunga. Jacob dollar, me ramabeka mala talk and muboka naka yamador shalka mowlang. Kakan yen content pile tin pile ka jamband, jelien no larian no jin a jin quermagua. Urian core non stop. How queen le gujidi rammo mugurian core and wo quer ledin jambana ka quide ka worbe dit new gen tour ni ke video ni ke eno jene quer mo ga jene the following day cho bung ni yakarenial queen larde angu yenamo kon ko normally la to kon wari Jacob dollar me quer malga dio jene me chede to ade jogno nene rami be ka titsal pa ken ma yadit. Right now, I'm right corner. Me and I'm big at Tissa Pakema Yadid, Rama Mo, a guanter nuere. Rama Mo, a neck nuere. Ramimo, move you quam. Kajan take a order ko bana baka nako. Nate neke, the laji de larno caneka cogen jenathan, Chewoko lanka jen, the following day chuana chuakonak. Does it mean that? Can you lang a torte chokudi and a kalaneka mo canete coquena cornaka, Tindekadoma? Ken market. Okay, another report, Janen. Dor shalke me ula. A jang a tir shalke jang a bishop. Can a dines as PDF. Can the alchare allocatem right now? We can dor shalke more doma. We can where we can come again and take a book. Ngayen. Right now, Omubukuma gelado, ko kuma chenyu the guano shunga kel. Kaken chale jang a padal wala jang a tor tega baliedo no chachonga kel chanyu the no jen or a janka ren yal mutir mu de bogo nuare gwa mata ga tigitin te mane ken tigitin
diene gujide da de lara kuma na mo take perm lede take mu gam lede ade feel proud no jin you are serving your community ade gujene wan nuarika lade keka. No, you should not feel no take mu gam lede jin phone did break down did charno ngum hen kwer ka je kana kaneka ngum balat while you are securing your seat, your position, ko jen ta dan lat ketem en ramu mo mete kel ke kuma right ke me wudi shal ke me kir me yadit nuer be jogo no nene rama mo chi rama gwa rama mo kelene nuarika rama mo ni te ka agenda de mete ke je mo gore na kwake chenga che kwake che ke then believe you can't chora le che par shelat jana chekanak january chekanak right now jana cha promote we ka ju me january anaka nasar men would me michal ke me Jacob dollar right now ko dong very soon dong ba je would nobody know cause and kill me yadi chetare wide la jan no kan wala run be you are especially complain to on tem ka jang kan de shal ti tadi kan would shal Jacob de je woch gor kan no ba je woch so ngai kono be de la pel la to ba je dil yorar cause kir cheji jaga jajen but me jiram mo nang no la toglo agenda men chalar no balat me la dije tine ku shika gor bugo potak ti jawro she kamnial you allow young people ko ba kana ajiram the man keje ke the main person mimo me beji support beji dil moch ke beji promote ko janta do to to me gu yen nor community netin kontere which ke juba ken moye ga position depending on what they did back home dor dana take it no kwala shole ye work mi take an tana tama cha position cha ga je ko ken gurga je no ken ti they can ne ken connect badil te keri pon bala do cha no cha ga na ko ngungu abaji nyira ne ku mi cha ku nyira den bai mo ye position jen ta dan le ro de tama right now no re ko so jeri ga dan le ro den tama gur ko de ne chartan la to jin ga no re ti char ke future member to gurun ti gwit ko member de lat Miguro budor bilat la cherry Kenyam. And come to a position and make a queen. Of course, they go come there in October, but didn't take a plan do Mendian. Plan and yam. Gorno Jinkin did the other toe. Baka withdraw within New Land. Jung the Kirma Yadi. Jung the Kira, Coachia and Laquare, they near Kawaika. Nuer community are Chunkarwade. Yene kokien to chong na chwa ko mai nuori enen gadun la to kan cha kwanya ram mom lokien badan na go de mal derben men balat kenyam chen bi jong yeno yen na kamal but mugu yen mo la threat bajeri aleka ka ba kuji mi ba mugu ken mo la threat ba bajeri aleka so ba jang ba jogo jang wo jorudun ka nasir nuori ke be ka nasir de indi al kono te ka nasir ka wo completely nuori we we will adjira mo governor ramadan ba la no chi mal chi le chi no. But not when you chup kan ka ulang, lat ke jamba no ku du te gane ti cha ju te tel special nasir ngara tin tel ne tin te kan jang tin okay so ba ku le di jin gwan mala chi goro bi mal bi lat Canadian content kwa low price ne ko nake ya jamba no la di ne ku ne content kwa support ko gejen woni de ti te kun chonkel ke dollar am teme kene ko lan wer wotin ko no ke ni mana le kim yadi so conclusion jene Eramu mo kwanga kirme yadit a threat kan nuer community. Full stop. Aramimo ko sabotage ni nueri tik dien ta dan tik kai yerne tik nuer tel mal mo gore deb. So listen carefully. Nueri a kon cha chor gwada dan en nakakon. But gwada dan ti mete ben bokor latan. Wo kontenite ka kon muano ko ne dial kon kene ya mo ke yo jagu ye nueri la kwa kanike. Manuel Jogo jin loge mal de ko logo di nuore but we cannot allow ourselves they have to use us against our own brothers our own flesh and blood nama jatin teleje so gan nuore minong nuela tok bagale de ka do megwa ano chaje kwanya la ramme mo la ko ne dial ko en mala kaltin ne dial tiketen jang tet nuore shaini ne dial tiken wen mo right so a diverse state, right? But the community in the article. But main purpose do a wodi. But the community do me shoot quite a coin, kakato shoot, delel. Many amla kona lat kemela risa la lat ke change ram judul gorga then la you gonna and ojina be that and go collect.
daran bu ko la kodi ko bi problem mo bi je what ka bi solution bi je provide kenyam tinyo nor community amu shu keke nor community joy keke na keke dini asas pdf so jin dere chunga je no ka ngan lo ko monta ma kan nor lan lo ka ja yanga ko woy keke we dorien ko chungwa do mo wadan tege la do territory din an were ke chungwa dan tege te to bu kurbo lele bro capture to na to ka force to de ni to ka no te ne bi abun control all this let keke ko te ka queen kwar me be then that is why they are deploying SSPDF everywhere ko bi kwas position key national election ka position dan ba kana kir mi yadi de no bala president kwa jele secure and edinika agenda to right now ka agenda na gor capture so gor kon gwech me gwa ka ta dan len ngaru den keje ko de kon connect reality de ne je gor no de kon gwech ka dutin kon de wonia jor den gor be lare gwasum bela dung western world jimer kama special america chala no te karam kel dio je ran jalam ni mi muslim dio je chewere weka kamer kama ko kor gwan mishewe right now che jojo gwanu ne chiwuda mo wa che de ni shekanek de ni america shekanek gen point de ni dangro no ka jo cha ko lat gwasa me ka report chala do no ne and wuda muslim mo michi sef ko united states ka runtun wan chala no kan dial dio je ka ji afghanistan dio je chala no kan all the afghanistan community kan dial entre week western world ka united states and right Donald Trump wane dialato dio jen wo ba ka deport ba lo winiken reason lo ka winiken ka janene rama me wa rami mo mi che tin are woj angat ka jaram ngat ke no wa check de te ne ga check de te ne ga gad ngwan yena dorin ka Afghanistan ke gwa da ne tetin wa jena na mo were woj mo ka United States aja la ko jen be check de bo jo jaga jagwa instead o de te de dere gwatin jalo jangna ro de ka terrorist re wi kamer keme mi mo we nang ne tin kon la de nit gwat mu te ka White House je de indang raw shekana so ma chakula jene wajen ba je jojre wich ba chiman dial chiman kro the whole population dung Afghanistan wa gur ye kan dial ba ka gur kan dial ba ka nang dorien a Trump jenda le road and time right now so ko le wona ka community dan anon ala jimti wi do dien churiek ma ba ne ku ba ko deport ke je kan dial chu jelet do not cause problem alle ni jin ko wire wujin winmi ko be tek biuri ale ka gwa chilo jangaro do ka yonkwang chilo jangaro do ka mestaba me gad bono ke je ngeja gad ye chabu deport ka kwigan kun kon lat ke ti je chit ga gad kon met ka wal ti chiro de lot nuari agore jen wo biane me biaje ngani mete ke report mi chano be ngaje no we ka ken community ni alten wenmo ko ken all those nationality tin be winti ko ken ko charen barka merkeme the quick big tem gab kan o je ka jine bulo lan te chudien lut gor jeno yen bi adil te kan ka chop dwat ram bi mi jeg bi lada ka United States all of you and community amo special South Sudanese community yen di alde deport all of you ba bi yor na ka wuje ko re me ba bi yor tin ko changa jeno yen chia tik chia jagul gor ajen mu goro community la nyurken ba gaden ko ni wotken ci jeg tin te ka trauma tente ke stress ba ka dil nge ba shi man ken juno kap gat kun mi shi jin kwa report kum before they before tell me jeng mi kana lat because these people can do something maybe mi jeng jena long me de whole community ke lu de je report ke ja so go in char to go jin ram ken mi re ke la de no e be pe ke je wuje mi unatin ko take a good safety but mi chile welo chile jang ro do jin ram ne terrorist le mi choro lot then ba ji dil do jog ne shi mordia chang ba ji yen bo ba yorul community ba je lo jok ke der mi chilat me kan ma ne diala to der gwano di en gat kundi en kalwa ko te gat wana tem te kwa rikti wan kwa kalat shi merka makarwade amen wuje mo we ka Australia ki western world kelu in general wada na tin wer tegten te gan wore a jago let kenti chudi lot and I was reading one of the article gat me beten wenamo wa mu gorke je police ne gore je no yan ke je dio je te rikti wan chalat he dio je gan wore medan na dol jane ka we cholga Australia right now me gan wore gorke ke ti wa chirik chiken galat ko jina mi yek chilat chaje kep loraba kabji ke dur dan chilat but then after that ba calculate no me bira me mare je ke ne shemane amu me shemane je lok so jen ta dan to kontem so yen
gor jeno di en char yene de content ko western world god kun tiedek so wona ka jimmy dilis wona ka godi alanti entena ka Africa okay we dialo wona ka Europe ko kan goda konen tidik tiketen so goda to mi jira mi mamata ka takarana wena roje keke ano yin mi reg wi dalat ba ne ko dial ba ka wo ke shodo tigan mangaje no shi ajamat so jen dana le la kana gujine woni dialati mi ran ci rek ke dalat tim tala da wude me wude muslim moni wajen ma da je kan ngan ma da je ne ko kien so kan dial wul community ka li ba je wuce jine don shi settle ramit gwe ramit ne ka gan ngwan bu wekel ka jeno chele mi je le lo nang ne dinya e ko ke ku rami mo me te ka te lo ko do den mi be je ka lo